Oh, changmal dishli ani welcome back to Kunsang and Harun vlog. Tharing ani ngai handang yin thong jik edit chidu dikhalna ani khare Toronto la de korshi thapyo dire ani nga thamala muta Toronto ji korshi dingi yin thong sera so ani di ani dangwara re ani ami ni musung ji chire handa pime chokba gi ani kodi shure ondi ta thana nga video edit chidu ani changmal ani korshi to yongara yu
Yeah.
Dekat ini kan lebih kira dong. Kisah lagi mana? Coba sih, coba.